Pozdrav svim ljudi došli u novi klip na mom kanalu. Danas igramo neku igricu na internetu, da li bi radili ili Would you rather. Dakle, ja sam našao na srpski zato što mi engleski nije baš najbolja strana, tako da pa da krenemo da ne odužujem sa klipom, meni se spava, da ste Steam ovo, da stane s random i da spavam, tako da krećemo. Ok, prvo pitanje, da li bi radije uvek kasnije 10 minuta ili uvek poranije 20 minuta? Pa, ja već kasnim, tako da kasniti. Jebika, brate, šta da radim. Idemo dalje. Većina ljudi odgovaralo poraniti. Puta, ne znam. Da li bi radije izgubio sav novac ili sve uspone koje imate? Novac, brate, logično. Neko će izgubiti sve uspomene. Ok, brate, nije logika, ali većina njih novac. Tako da novac ne kupuje sreću, tako da GG, nema dalje. Da li bi radije preli nekoga ili pustili da vas prebiju? Jebika sad. Au. Šta da radim, jebate? Ajde da prebijemo nekog. Jebi ga, brate, nisam možda najbolji čovjek na svijetu, ali bolje to neko mene da bije. Ok, većina ljudi je glasilo da prebiju nekog, nego neko njih da prebije, tako da ok, sam s tim, nema nikakvih problema. Dalje, da li bih radije voljeli vidjeti svoju budućnost za 10 minuta ili budućnost neke druge osobe? Pa, budućnost za 10 minuta. Aha. Pa ovako, kako to da kažem, pa lupam kad bi ja gledao svoju budućnost, možda vidim nešto što mi se ne bi svidjelo, tako da bolje gledam druge osobe i pomognem tamo. Ok, treba sam ja stavim svoju budućnost, zajebo sam se, brate. Idemo dalje. Da li bi radije otišao 2 godine u zatvor za nešto što niste radili ili proći nekažnjeno za teško krivično djelo koje ste počinili? Ići u zatvor. Bolje da odem u zatvor, da odem nevin tamo i da završim s tim, a ne ovako dubijem ako čovjek šeta na ulicu i poslije brate, ovaj ubio nekog, brate, ubio nekog i sad šeta ulicom, brate. Kapirate? Dobro, nema veze. Ja ću s drugom prilikom. Idemo dalje. Da li bi radije bili nevidljivi za jedan dan ili mogli letati za jedan dan? Naravno da bi bio nevidljiv. Modim da hoću. Idemo nevidljiv. O, pogodio sam kako treba. Perfekto, motherfucker. Ok, idemo sljedeća stranica kao. Šta je ovo, brate? To je to što tiče ovog klipa, znam da je kratak, traje oko 3 minuta, ali šta da radim, ljudi malo pitanja ima, tako da Nadam se da živjeli, ako jeste, ostavite like, subscribe, kanal i vi svi vidimo sljedeći klip, tako da pozdrav.